unong mikmat. Ngasutu panlong kumu MLA kamli gakam kapasok. Honorable MLA Jungi man kapor man gaganda juyo pansyong kababun kapor kajongi galong banlet jungo asyabishnong batsya Kibalang Mawhati constituency kajungi kadon hadu shispa san pheu tam kisno nanda Kibalang ru kidon kata deli nanda hapo Mawhati constituency kadon kajingade hadu southly ki presbytery kini Kibalang ki baju yang ki jingsen nagapor syabol nagulong jingsen presbytery rangba presbytery Siew jingsen asinat rangba asinat Siew ki julet syu MLA banyo ye ki jingra pade dulu juga tak nulim ngom kam dei ke kam kabusuk nagabenta jui bangkit kat ikini ki jing jong Kibalang iklan kenya kashlong na dei kishlong bat yue ki organization ki baran hapo jong kishlong ni Kibalang henry wala kata di babun ki jing ru nagaliang jong MLA jumi ila persyang kat bala ai jong ibor ibore banyarap di jingarap ki babun sya Kibalang na ni sya kishlong balada Kibalang kinle hok ngam kam syu balikkan bas election namar manganap sibun sya Kibalang tinganget ba kene jikren jung tau kandidat ang kemau yana haga ni bukor ni mangayen na Kylliang jung Kibalang bangkren tinganget pada Kylliang jung Kibalang ru kaya kabamaki finalet hana kantajumi ngiru Ngin Siew Kylliang da kababha Ngin Siew Kylliang kababha kata jing Siew Kylliang jung ikanong kandon bukor kabana Kylliang jung iru ni harap nagabenta jumpi kadang kajiwang ba parlok ubabha day parlok wajudon benta hakashipa mo parlok ubabha day parlok wajudon benta hakashipa Terakhir sudu kau lulu kuriu wajudon benta patni haga haga kia hakashian wajungi ni sudu bau tahi udai uparlok ubashisha jungi belum besok bansi Pyrta kasuk umai action deh kamdei kekan besok kendrai wala kata dalam bentuk musim ini kemarin ternyata bansi pulang ke rumah dan bertip saya ini pembaik Mawhati deh kami kesenjar oleh dan saya kesenjar sudah kepada kana masa tahu kilat kita di bandar kau kepada kana kemudian nak benda kejenggan kamu kejumpi kita kedai berbio tiga jengwan juga mendegasnya ini pi kadang gawe lu kadawa berkata kedai nak benda kejemprian ya kejenisan presbytery kemenlong haus na membangun Kibalang kejumpi kedai kejenisan baong di Indonesia batang di presbytery napori boy sih santerli kejumpi arterli ruterli presbytery konsisi Paris santerli Malas nai, siang, solai, sening, bad mau beri Paris. Satu lagi Paris. Ada perkara yang kejenisan convention, jaga sunsagan, satu lagi Paris, solai. Selayak syaki juga. Keselong ada isis, youth convention kalau ajar punya hamolos. Kejikit, however HP. Sekiwai kejikit juga. Ajar lain ada ajar sama kentang dijemur. Sound system dipandang disuki akan mendaki jisen apa yang pola tam arpula amkai lama pi ada belum pusteri pi ada yang teman tadi ke presbytery nampak ke kamera ke